Dobrodošli nazad na kanal Baštovanova priča. U današnjem videu ću vam pokazati kako da se na potpuno organski način zauvek rešite plamenjače. U nastavku pogledajte kako sam napravio ovaj jeftini organski preparat koji je zauvek iskorenio plamenjaču iz moje bašte. Potrebni su nam soda bikarbona, mleko i rastvar fermentisane koprive. Izmerite 250 ml mleka. Najbolje bi bilo punomasnog domaćeg, ali i ovo kupovno će poslužiti. Zatim u drugu posudu izmerite 500 ml rastvora fermentisane koprive. Sredstvo protiv plamenjače sam ranije pravio i bez ovog rastvora od koprive, ali je mnogo bolje i učinkovitije ako se i on uključi u recept. U posudu u kojoj ćete pomešati sve sastojke, prvo dodajte 3 supljene kašike sode bikarbone. Uloga sode bikarbone u ovom pripravku je da ona podiže pH na listu i stvara nepovoljne uslove za razvoj gljivica i bakterija, čime deluje fungicid. Preko nje dodajte mleko i mešajte dok se soda bikarbona skroz ne rastopi. Zatim u tu smešu dodajte 500 ml rastvora fermentisane koprive. Fermentisana kopriva će obezbediti biljkama preko potrebna hranjiva i stimulisaće odbrambene mehanizme protiv bolesti. Supstance iz koprive pomažu biljci da sama proizvede snažne enzime čineći je jačom i otpornijom na bolest. Nastavite da mešate sjedinjene sastojke. Kada ste dobro promešali, u prskalicu sipajte otprilike 1/3 vode. Zatim dodajte celu količinu ranije dobro izmešanog rastvora sode bikarbone, mleka i fermentisane koprive. Nastavite punjenje prskalice vodom do ukupne količine od 10 litara. Podržite naš rad klikom na dugme subscribe. Kliknite ikonicu zvonce da bi dobili pravovremeno obaveštenje o našim objavama. Sada ste spremni za prskanje. Razvoj plamenjače pogoduju visoke temperature i velika vlažnost vazduha, pogotovo posle kiše. Zato je bitno da u skladu sa tim preventivno reagujemo ovim organskim preparatom. Ostanite uz video, pošto ću vam u nastavku pokazati još 2 stvari koje će osigurati da plamenjača nikad više ne bude problem u vašem organskom vrtu. Ali pre toga da se vratimo na prskanje sredstvom koje smo već napravili. Ovim sredstvom najbolje prskajte u kasnim popodnevnim časovima kada sunce nije jako i kada je smanjena aktivnost pčela. Kao što sam i obećao, evo još nekih mera koje možete preduzeti protiv plamenjača. Ako sumnjate da se plamenjača već pojavila na nekim biljkama, locirajte i odstranite sumnjivo lišće. Obavezno alkoholom dezinfikujte alat kojim siječete zaraženo lišće da kojim slučajem ne bi proširili potencijalne bolesti na druge biljke. Ako sumnjate na bakterijsku plamenjaču koja se doduše ređe pojavljuje, nju možete tretirati Airwixom. Ovo je organski preparat na bazi korisne bakterije Bacillus subtilis, koja stvara zaštitni film na biljnim površinama. U mojoj zemlji se preparat zove Airwix, u drugim zemljama je možda pod drugim nazivom. Samo potražite preparat na bazi korisnih bakterija Bacillus subtilis. Doziranje ovog preparata je 1 čep na 10 litara vode. Eto, prikazao sam vam ceo arsenal jeftinih organskih sastojaka i metoda koje su nam na raspolaganju u borbi sa opakom plamenjača. Ne dozvolite da vam celokupni baštovanski trud i sezona propadnu zbog njih. Redovno proveravajte vaše biljke i preventivno ih prskajte protiv plamenjače ovim preparatom na 10 do 14 dana. Uz želju da svi zajedno uživamo u zdravim organskim plodovima iz naših bašta, šaljem vam zeleni pozdrav! Ako vam se dopao video, podržite naš rad klikom na dugme subscribe. Kliknite ikonicu zvonce da bi dobili pravovremeno obaveštenje o našim objavama. Komentarišite, lajkujte i podelite ovaj video sa prijateljima.